una phambano khulu between sabc livhu na khotsi yanu vhono shuma muvhusoni. Phambano ndi ya uri livhu ndi muphande mara una Thoho. Hetshi ndi tshiṱaraṱa tsha sabc livhu musi ni tshi khou tshimbila hu na load shedding, mavhone haya noni a vha a tshi khou swika hune a ni thotsha ngozwa. Ndi tshiṱaraṱa tsha sabc livhu hetshi. Zwino zwo ri muḓagasi wo ṱuwa nṋe ri tou pfha nga phungo. Ndi phaiphi ya shango heinoni, maḓi ya shango i nnḓa ha dzharaṱa heinoni ne vhathu vha badela vha ka maḓi. So phambano ndi yo tou uri sabc livhu u na Thoho mara khotsi yanu ini kana malume yanu zwine vha vha tshi khou ita ndi tshiṱaraṱa hetshinoni like thuthu dzhena muḓini. So tshiṱaraṱa hetshinoni mavhone haya noni a vha a tshi khou sensor, as you can see a vha a tshi khou sensor tshiṱaraṱani latsha. Zwino irani ndi dzhene nga hangeini phanḓa nga kha thurumu heiḽani ye nda i fhaṱa zwino nguzwana. Ndi nga ri ni tshi khou vhona hafha fhethu na vha ni khou ḓivhudzisa uri uyu muthu u tou dzula shangoni ḽawe a yeṱhe na. Hai, thi dzuli shangoni ḽanga ndi ndoṱhe, hu tou ḓi hu na load shedding. Musanda khepha ḽa hu na load shedding mara hafha noni dzharaṱani yanga load shedding ndi tou i pfha nga phungo ngo kona zwa ni vhone ḽi vhone a vhashe zai zwane. Heḽi ndi ḽo gada, ndi khamera dza dzo gada dzi cable dziṅwe kha iḽa zwa iḽa ndi pala ḽa muḓagasi na heḽiya ndi pala ḽa muḓagasi. Hu na dzi khamera a vha pfhuki, then hafha ndi getheni. So ini ni kati ni khou ḓi ita shit hafho online. Malume yanu kana khotsi yanu vha khou ḓi ita zwo gidimedzana na kuvhunu kwa ravheka, ri khou ita development. Okay, hei ndi heiḽa thurumu ye ra vha ri khou i gagadedza nga odi maza. Muḓagasi a huna, ndi nṋe ndi ndoṱhe ndo fungaho. Ai phaiphi khou vhonala lini na phaiphi k ndi ya kha tshitentsi tsha vhavhili. odk yo namba ya lala ngeno, odi vho dzula ngeno thurumuni khe nga iwa u khou dzula ngeno thurumu. Hu na load shedding mara nṋe muḓini wanga hezwo zwithu a zwiho. Ndi ri ini khotsi yanu vha vha tshi khou tou ita zwa zwibodo tou sumbedzisa uri vha na zwibodo weekend zwa nṋe zwa sisithi zwiḓivhi. I wish ndo ndi na mungana ane hawe muḓagasi wa ṱuwa uri a ite a tshi tou mbudza uri how does it feel u tou vha swiswini ngo kona zwa. This is me. Ini malume yanu vha sokou uri vho funzea nga maanḓa mara zwine vha khou ita ndi u tou vhonelelwa ngo tou renga bia vha tshi khou ṱoḓa tshivunu tsha ravheka. Zwino that's the difference between me and your uncle. Nṋe ndi na Thoho mara ini malume yanu vho funzea nga maanḓa mara zwa boholu nyana on the other side. Ini khotsi yanu vha shuma muvhusoni mara vha sokou tou uri vha tshi bonasa, vha sokou tou uri vha tshi bonasa vha ḓo zwi vhona zwa boholu na ṋamusi vha ṱoḓi vha tshengeo. Hoyu ndi mutshini wo dzhima hoyu. Hello, how are you? This is my dog. How are you? This is my dog. Ndi muḓi wanga, si muḓi wa khotsi yanga kana miyanga ngo kona zwa. Ya, so ndi khou tou ni sumbedzisa na vheni magaraba uri hezwo ḓo ṱwa ni khou gidimedzana na kuvhunu kwa ravheka online hafho. Ndi muḓi wanga, I've got everything ngo kona u ngwana na thi khou ita zwa vhiwe zwa zwibodo ngozwa. So we are pushing ngozwa. Ndi yone phambano ya sabc livhu na malume yanu. Ini zwine malume yanu vha khou ita ndi u tou vhonelelwa uri vha renga badi halwa mara vha sina na u dzula ngo kona zwo. Thi iti zwa zwibodo nṋe, ndi khou ita zwa muḓi. Hu shuma thekhinolodzhi hafha muḓini hafha noni ndi vha ndi khou pfha vhathu vhoṱhe vhe ri badani hangei ri amba nga a u itiwi nnḓa. Nnḓu yanga ndi khulwane na ita nnḓa ndi nga si ni pfhe. Nnḓu yanga ndi khulwane lune ni tea u tou puṱedza, sorry ni tea u tou puṱedza ni getheni sure. So hei video i sendeleni khotsi yanu ni vha vhudza uri hezwo sokou tou ri vhane vha tshi bonasa vha ḓo gwisa maḓi 1 2 3 vha ri a vha tsha kona kha zwife
ya ni vha vhudza uri vha songo fhiriwa nga sabc livhu ane ha shumi u tou vha muphandi ya ndi dzharaṱa yangei.